قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidahelu emban kapangurung ku kaam pengajian si kuhap-kuhap ininen ia guru te ansini imiaan bekat sa osa signal nen ini mian bakas ngaka giro pa ini ta continue bangko itu insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu ru tek kalibut nen pabalik biidnillah ambaniin agad tebi yene sukpat nilay ambanian may palanggungan sa agama Islam. Yung mawdu' ten si kuhapininen continue si taeddo te si manamiyaan atau pielaw ni miyan palabay yene pasalan al-fawzul azim wal khusranul mubin. Umabot kita si yene makanul jannah duk makanun nar, tempat sin surga duk tempat sin neraka. Dahil tersebutkan amban me kagawang-gawangan sin surga, demikian nen kagawang-gawangan do isab sin neraka. Naku itu nilai biidnillah ini tempat sin surga duk tempat sin neraka. Tagnaante si kaisa atau pengsiran si kaisa ini nen ini makanul jannah, tempat surga, intag tempat surgain. Bain Allah subhanahu wa ta'ala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wama adraka ma illiyun. Bain Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ya ma'na illiyunin al-jannah in surga. Niya magpain ma'na illiyun fi as-sama'i as-sabi'ati tahta al-arsh. Diawaan arash Allah subhanahu wa ta'ala ubos diataan yan langit sa kapito. Magkaptangan Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala أن الظاهر عن أن عليين مأخوذ من العلو وكلما على الشيء وارتفع عظم واتسع. Ini pa Ibn Kathir matampalin makna sin
Iliyin, al-ulu. Hatinan langkyo. Dukemon yan nga langkyo, ngaluha. Kemon nga langkyo, yan nga luha. Iya ininen, sikabtangan Allah subhanahu wa ta'ala, pamahadjene pakarajaanne, pangamulyane surgaan. Sikabtangan ni, wama adaraka ma'iliyun. Ine pinagbahasa, duk ine katauhan no ke bang ine in iliyunin, bang ine, ine in iliyun. Demikian sikabtangan Allah subhanahu wa ta'ala, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Duk silangit yan rizki ibin. Maksud nin in silangit ininin atau rizqukum away yan al-matar. Gay ki pinalabo Allah subhanahu wa ta'ala ulani ng bandita langit hasupaya niya ininu mo emanusiyain bangga kaniyaan me bohein damikyan nen niya ininum wa me binatang damikyan nen niya ininum wa me tumbu-tumbuanan uus buwa billahi ang baniliin bang niya ang ban me kabigibigihan atau tumbu-tumbuan tomo para sababan ang banulan yan malabo ang bandita langitlay iyayin riziki Allah subhanahu wa ta'alahin sababan niya tinanem tebi bang dialem bulakin sababan taporobet soe tebi dukta eddo oe tebi hasupaya niya kinakan oe tebi duk me anak anda tebi damikyan nin niya tapabelli tebi para paggasto-gasto, iyayin aman riziki Allah subhanahu wa ta'ala, pulnaanin billahi ang badata langit. Iyan ulan. Hadya manamalan in ni'mat, pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala badata langit ininin. Wa fis samai rizqukum. Wa ma tu'adun. In tu'adun, pa in may kasinduyahanin, in ma'nanin al-jannah. In surga. Hatinan sinisine magsyukur si Allah, duk sinisine nuhut mangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala, surga tumbas nin, surga pamulian nin. Niya magpain, wama tu'adun, iyene jinanjian kamu Allah subhanahu wa ta'ala, ine-inin ang bantahinangbi, bang mahapin, tinumbasan kami Allah subhanahu wa ta'ala, ga niya akulang ne, duga niya labini, at makajari ilabihan pi Allah subhanahu wa ta'ala, iyene miyaan sabab kasayo ne damikyan nen iyene mi siya makahinang malaatin sa iliin do isab asal andang talista tabista ne obus meke si ilarukan magdilimnar ka jahannam wal iyadu billah iyan panagame o Allah subhanahu wa ta'ala alhasil tinagamihan si siya mu'minin ina surga duk tinagamihan si siya ina kufar, duk ini na amban ipang ni ina nulang sar Allah subhanahu wa ta'ala narka. Demikian tasabut si hadith as-sahih أن الجنة تحت العرش فوق السماء السابعة بين إن سرقائن tasabut si hadith sahih bennatet in surgain diawaan arash Allah subhanahu wa ta'ala duk diataan langit sikapitu. Sikabtangan panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشَ الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ. Ina pa in panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kaammaku si Allah subhanahu wa ta'ala pakuhon biya na surga firdaus
فإنه أوسط الجنة. يأنين فإن ما كسندوها معنى مكشرح سن إن حديثين يأنين تمنن مهرجع دك تمنن أفضلني ينسرها tamanan afdal ni duk tamanan hap ni surga duk tamanan langkeo. Demikian ni ada sa magmaana ko tasabut Ibn Hibban in ma'na sin awsatul jannah yin luha manamalan us a'la al janna fawq yin tamanan langkeo. Atanen tamanan luha duk tamanan langkeo yin in surga firdaus. Ininen sessa apang huwag tabi Muhammad sallallahu alaihi wasallamin bang kita bimaku surgaane subay surga firdaus pinakuhin. Pagyainin tamanan mahargain, tamanan mahadjahin, tamanan malangkewin. Wa fawqahu duk iya diata an surga alay arsyur rahman. Yani arash Allah subhanahu wa ta'ala. Arash Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Duk amban iliin billahi pagua yambu' atawanin mian ininin. Pul na sin kasuba-subaan dalam surgain. Hatinan bual sin surga billahi paguanin. Wa minhu tufajjaru anharul jannah. Iyahian ang banakah ina surgain. Bintung te si aka sin narka bang antag palayhanen. Pain Allah subhanahu wa ta'ala silawan ina kitab atawa mian ayat madumhel lulay kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم. سبنا التأد يعني ما سي فجار ما دروها كائن ما نولang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala amban magbayuan sifat deh lafi sijin dalam sijin siya. Ina sijinin in sijin painde ini tempat sigpit manamalan. Tempat ini sigpit manamalan. Iyan pa inte maknanin ini ko miyan. Palugalan den, duk pamulean den, ini sijin tempat sigpit manamalan. Wama adaraka ma sijin. Ini pekerjaan haji mana ini ni maka akahan ka ubang ini sijin ilian. Sijin amrul azim asa pakarajaan haji manamalan. Sijin iyan pangalabusuhan me'siye yan kufar muqim hatinin ga niya kalumuas de dugga niya kaala de dugga niya yan mian kahapan de ga niya kahapan de. Tasabut Imam Al-Baghawi, duk Imam Ibn Kathir, duk Imam Ibn Rajab Al-Hambali, rahimahumullahu ta'ala, yan may athar manunjuki wa in narkain si sijjin. Hatinan diyawa. Hatinan to usituan ay tahta sab'i aradin kama anna al-jannata fawqa as-sama'i as-sabi'a. Asal diawa mian ina pitu pangkat lupas pitu lapis in bulakinin diawa pe yene inarkain. Tasabut to Ibn Kathir rahimahullah was-sahih anna sijjinan ma'khudun min as-sijn. Iya pa inna matauhin benna ta in sijjin inin taeddo i amban in sijjin tin kalabusu sigpit si kailuman sigpit si patennaan sigpit si pa minsanaan pangupiksaan iyan mian ma'ana sin sijjinin fa innal makhluqat kullu ma tasafala minha dhaq. Kemon pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala bang
ini pariyawa nambahi nga kipot. Nambahi nga kipot. Kung ibarat entene mian basung-basung atau basung. Pariyawa sa mian iwen nga kipot in ariyan. Ubus kemon isa pariyata wa kullu ma ta'ala minha tasa. Kemon isabiin palangkew ngaluha. Ngaluha. Iyan. Demikian yang tersebut sa wa rahimahullah anna masir al-fujjari ila jahannam. Ia pamulaan maksiat fujjar, kuffar, munafiqin, mulhidin, as-sabaiyin na bayuan sa dili pag-agamahan ang agama Islam naan sinin pamulaan din iya pa intene mian jahannamiin. Tamanan diyawa ni. Wahiya asfalu safilin. Ila itamanan diyawa alay ni. Sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma radadnahu asfala safilin. Pagpuas billahi, pabalik kuye, in manusyain, asfala safilin, pinapili magdialem bulatak inanar ka jahannam lay. Illa alladhina amanu. Malainkan yeneme siye magkahagan duk ngahinang amal ibadat tuju Allah subhanahu wa ta'ala falahum ajrun ghairu mamnun niya amban me tutungbasan pangurung siya Allah subhanahu wa ta'ala gaated niya pagkabikat ni gaan niya pagkaalaan ni. Demikian sikap tangan ningin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wama adraka masijjin sa bennal taed palugalan me'siya fujjar me'siya kufar yene dialem tampat masigpitiliin dialem narka jahannam wama adraka masijjin ina niya ke makaakahan kao bang ina in ma'na sin sijjin iliin hatinen to situen magtibuok ne diawa pe ubus sigpit pisamian ko ana sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala idza ra'athum من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. إذا رأتهم apabila takite wa inarkain ini mesya kufar ya mesya munafiqin yani me'siye yani fujjar magahinang dusha tuju Allah subhanahu wa ta'ala buka si maku keampunan tuju iye idza ra'atum min makanin ba'id tala pe manamala asa takale ni we di andang yene ligatunin takale ni andang logoknin takale ni andang saygoknin sami'u laha taghayyuza wa zafira dukkilahapnin innarka'in magsinggala mabaya mangusa asiyahin ni mabaya maminsana asiyahin ni wa idza ulqu minha makanan dayiqa muqarranina da'u hunalika thubura. Apabila insiya tineparan ni magdialem yene mi annarka alay dialem tempat yene mi an masigpit lay muqarranin inengketan dua tangan den mi an binetaran posas bu pinalangag hapkelong de muqarranin da'u hunalika thubura ubus inlingan den maku siya bang pain bahasa minted de ilian ni jabe mian paminsana siyahin pama mian pangingket siyahin pangigas siyahin paminsana siyahin sayin natu si itu inepe la tad'u al-yawma thubura wahida wad'u thuburan kathira siko itu dane kaam maku minta dalingan sa gero magpaid dayuan sa maku ni kamin hekka pegigaan niya tegtiban ni rugaan niya hinapusan ni dugaan niya kajumu iyan maminsana ka amin dialem narka jahannam gaan niya pamabektaran ase wa Allah subhanahu wa ta'ala bisan sa pendik-idik itu juga yain demikian nen Pak Ibn Rajab wa qad istadalla
بعضهم لهذا بأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. Magpain Ibn Rajab rahimahullah sa bennal teed magdalil ini may kasinduehan ang bansiye bennal teed in Allah subhanahu wa ta'ala ngaka pasalan may siya kufar yu'raduna ala nar. Alhasil in narkaan sa niya ni andam mawjudan o mawjudatan narka alok surga niya ni andam kahaba salong-salong asa pinakitehan ni siya in tempat din ipesya dalam kubur pinakitehan siya ni tempat de dalam narkain. Wa akhbara annahu la tuftahu lahum abwabus sama. Duk ngaka gated ilukahan si siya in lawang sin langitin. Gay men ilukahan si siya lawang sin langitin ien in dalil wa in narkain diawa ye. Diawaan bulak pe. Padalla ala anna an-nara fil ardi. Dalil wa inarka'ina sa tamanan diyawa. Demikian tersebut si hadis yani Barra ibn Azib radhiyallahu anhum an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat qabd ar-ruh. Tersebut aman yani hadis Azib atau Barra ibn Azib kinaridaan sa karwangan wa Allah subhanahu wa ta'ala aman Rasul sallallahu alaihi wasallam sesifat bang tinagsu nyawa manusiain duk labinen ini mesya kufar inin hatta yuntaha bihi ila as-sama'i ad-dunya fayustabtahu lahu fala yuftahu lahu bang tinagsu nyawa ini mesya kufarin binoo na magdeta langit inyawarin pag ngam-ngam tek kereta langit yustaftah mikilukas yin pama basa binoo be yene mian nyawa ilian gay si ilukahan. Alhasil tanda uwe dumain diata mian inarkaan. Diyawa iye sa iyan. Damikyan nem magkaptangan pagpuas bila ay manilian binisara wa Rasul sallallahu alaihi wasallam atau binasa wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ini kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Gated iluka si siya kagawang-gawangan inlangitin. Hatinan na sin may siya kufar. Bang tinagsuan in nyawarin, binuo na magdata langit, inintirigahan, gay, gene pinalabi. Ilabo na sa amihan. Sayan, la tufattah lahum abwabus sama gay iluka si siya kagawang-gawangan sin langitin wala yadkhuluna al-jannata duk saben natin asal gated siya makasek surga hatta yalija al-jamalu fi sammi al-khiyat. Iyan naman may mustahil may kasi makasek surga walbang lumabay ni untain ng ban hinalong lang dalom. Bangkatawahan biru untain. Bangkatawahan biru dalumin. Meke siya makaasek surga, bang asal lumabay daw untain ng bandilang dalom. Iyan ang may mustahil. Makaasek surga eme siya al-fujjar, eme siya al-kuffar, eme siya al-munafiqin. Iyan tungga Allah subhanahu wa ta'ala tujusyehin asal ang ban may istihala gate ed siya pinasek yan ay surgaan. Demikian nin pain Allah subhanahu wa ta'ala uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Ksulatun bi yan hinang delay yan ay siya kufar gay yan ilabihan gay kinulangan sijjin la isi sijjin hatinan mian diawa pa man bulak fil ardi sufli diawa ina bulak bagpuas billahi ang banilian thumma qal fatutrahu ruhuhu tarhan pagibangi men geni pin asik bagdata langit ubos sampay sinulat ni ilay
dalam bulatak narka jahannam lay mian mesie fujarin tineparan ni nyawarin. Tineparan ni yene nyawarin gak niya painte mian maki alaman iye. Hatin la si ini sa maki alaman sihin me yene adab duksik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Taha manamalan ni hadis lay. Iyan aka pasalan ine surga duknarka hatinen mangintag in tempatnen ubos amban ine unsur si kadue wujudul jannati wan nar. Ine niya ne surga ini duknarka in sa waktu ko itu atawan gape. Atawanin gape. Heka man may firaq gay magkagad dambuan man may mu'tazila wa niya surga sa waktu ko itu ninen. Atawan nar ka sa waktu ko itu ninen kasi magkagad. Kasinduhan naman may siye may firaq ad-dhallah atawan al-mubtadi'ah. Sa aqida ahlus sunnah wal jamaa in surga na sa niya anandam. In narka niya anandam. Kung natasabot si hadis Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi qissat al-Isra annahu qala sepanjang hadis lay kan disebut thumma intalaqa bi Jibril hatta intaha bi ila sidratil muntaha faghashiyaha alwan la adri ma hi qala thumma dakhaltu al-jannata fa idha fiha janabidh al-lu'lu' wa idha turabuha al-misk. Ini man qissah ini Al-Isra wal Mi'raj panghuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tanda wa ini surga sewaktu itu na atau andel pa man yan asa andang na niya sewaktu yan binuo si Jibril alaihi salatu wassalam sampai umabot ni si Sidratul Muntaha usnya na pinutus pa ni samian yan alwan niya tara color sagi katauhan ini bang ini sampai pa ini paasik na kusurga fa idha fiha janabidhul lu'lu di dalam surga alay yan kubbah karu katami in kubbah amban diamond diamond demikian yan bulak ng amin misk mian hamut kasturi yan dalam surga alhasil in surga niya ni andam dumain ko mesi i'tiqad من أهل البدع demikian yang sikap tangan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam amman hadith Abi Hurairah radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فجاء فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها وبص sampai ثم قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا ini yang amban ini tanda wa niya in surga induk narka. Kuan hadis Abi Hurairah magkaptangan pa in Rasul sallallahu alaihi wasallam sewaktu pinapanjari Allah subhanahu wa ta'ala in surgain duknarkain pinabawa si Jibril alaihi salatu wassalam hab surga. Dinak pinayaman bang ini surgain. Duk bang ini sa mian ini panagame panugata wa Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga alaihi. Sewaktu takite nawa ini pabalik is Allah subhanahu wa ta'ala sampai ini abipente si elet hadis tu gak sinabot tu sumogwanan mas natasabot insyaallah subhanahu wa ta'ala pasongsom magtaabot duyan la ini selesai biidnillah dinaak ni sabwe Allah subhanahu wa ta'ala misita atau mayaman narkain sampai takite nawe ini duk yene panadiyo Allah subhanahu wa ta'ala dalam narka alay ubus amban ilian magtambaktahan ini mian dalam narkain. Yan tanda o iniya in narka asaan dan niku itu nilay. Demikian ang tasabot aman Haris ibn Umar kiniradaan si karwangan
wa Allah subhanahu wa ta'ala benna ti Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabtangan, inna ahadakum idha mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal ashiyyi in kana min ahli al jannati famin ahli al jannah wa in kana min ahli an nar famin ahli an nar yuqalu hadha maq'aduk hatta yab'athaka Allahu ilayhi yawm al qiyamah. Ya ini ang bantanda si hadis Abdullah ibn Umar kinaridaan sa karuangan wa Allah subhanahu wa ta'ala benna Rasul sallallahu alaihi wasallam magkabtangan. Inna ahadakum benna ta'ed bang dambuan ban kaamingon bang kamatay pinakitehan ne si ka. Pinakitehan ne si iye yan tempat nen. Salung-salung do kuhap-kuhap asa andang na pinakitehan sa amian. In kana min ahli jannah bang iye amban aa di alam surga pinahampit-hampitan ne duk pinakitehan ne ini lugar ne duk paningkuan di alam surga. Damikyanan bang aa di alam narka pinakitehan ni Rusab si lugar ne malay di alam narkain. Us mangakon pa indang buwa ay ninen bang paintegal ne pa inne yene kiniamat in dunya na supaya ho umasak magdalem inanarka. Alay bubinnaan kasigpitan kabinsanan di alam kubun hunit na manamalan sa si waktu takita wa ini. Yan kabinsanan nuk kamulahan di alam narkain kinabayaan nen geper ho kiniamat in dunyahin. Si Mesiya ahlul jannah si waktu takita na wa de yan lugar di alam surgaan kinabayaan nen sarun doon ne kiamat ne hasupaya tadawhat duk eddo ne wa de yan tempat de malay di alam surgaan. Yuqalu hadha maq'aduk yan ininen pa paningkuan nun hatta yab'athaka Allah sampai miantek ka ne atau binangon ne kayo Allah subhanahu wa ta'ala si Allah qiyamah. Iyan yung tanda wa niya na insurga duknar ka sa waktu ko ito nalay. Damikyan si hadis Ka'ab bin Malik radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal innama nasamatul muslim atau nasamatul mu'min ta'irun ya'luku fi syajaril jannah hatta yurji'ahu Allah ila jasadihi yawma yab'athuhu. Demikian naman halis si Ka'ab inin kinaradaan yo Allah subhanahu wa ta'ala benna ti Rasul sallallahu alaihi wasallam misara iya rupain ne nyawa mu'minin maglayang-layang atau binattad yan si kayo dalam surga ubus pinabalik ko Allah subhanahu wa ta'ala taabot ni si Allah qiyamat. Hatinan bang ne binangunan amman dalam pekuburan pinabalik ni ginuhabaran de. Demikian tersabut amman hadis Abdullah bin Mas'ud kinaridaan ya Allah subhanahu wa ta'ala sewaktu tatilaw isikabtangan Allah subhanahu wa ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Dabistahon birukda asi-asehon BMCAN wapat sa pagluslungsaran sila lan Allah subhanahu wa ta'ala to ini amwat o sila ipainte mati sumagon ellum siin ellum si Allah subhanahu wa ta'ala asaan ng riziki din asal tuloy-tuloy ama inna qad sa'alna an dhalik ina pa inni Abdullah ibn Mas'ud ini bennalan pa ini tatilaw kami sa parkala inin ubus فإن رسول صلى الله عليه وسلم فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلق بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا فعلى ذلك بهم 3 مرات فلما رأوا أنهم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. إن كابتن إن nyawa siya mu'minin siya suhada maglayangan dalam surga. Tungan-tungan kabayaan us niya lai paten na ande kanadil muallak siya lai si iliin.
intag-intag pelayangan di dalam surga alay, kabayaan di mayam-mayam, ina na amban ni'mat dalam surga alay, us pabalik siya, pili magdalim, ina pamunduhan siya iliin. Si waktu sa iliin ni kantangin, tininaw Allah subhanahu wa ta'ala, matastahuna siya, ina pi amban may kinabayaan, ina pi amban may kinasiban bin. Ay siya, intas, ina pi painde, sambung din, ina pi kinasiban, kaan niya. Si ko ito, tuwan-tuwan kabayan kami, ang mandilam surga ato. Miyan mayaman, dakaman may ni'mat nito, ngeddo. Asal masin ito daw hatad jaway de. O sampay pinagbalik-balik pa nilaw siya himintelo. Palamma raaw, si waktu tapandoga way de. Asal gaas siya hinalihan tinilaw, ubos magkabtangan ni siya pabalik, Ya Rab, nuridu an turadda arwahuna fi ajsamina. Mabaya kami pa ni pinabalik ni. Inyawa kamihin, si baran kamihin. Hatta nuktala fi sabilillah, sampai kami pa wapat magbalik pe sila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyahin, inanyawa siya men mu'min, pa may kasinduhanin, bang nyawa hadya mu'min, gerusa muallak si kayo dalam surga alay. Sa bang nyawa si syuhada, iyan banda maglayangan, us may kapabalik, hap inakanadil, kung natasabot mian ang sinimian. Puwas ang banilian, iyan pa tanda o niya surga. Niya damikyanen tanda o surgain niya kamudang matulay pe sampai ko ito sa ino sabihin miya narkain. So ko ito palinda kita si as-sawqu ila al-jannati wa ila an-nar. Niya na pinanduan, niya na iluhuran magdalam narka jahannam ang puwas na tinimbang atau ang puwas na binista. Sa kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَّنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Ya ini tanda o asal pinasik surga ni ini Mesir sesuku matalaw tuju Allah subhanahu wa ta'ala pinanduan ni siya pilih magdalam surga lay zumara duf'a hatinan bay grupo hatta idha ja'uha sampai tek ka ni sisigawang sin surga lay ilukan na siya in surgain wa qala lahum khazanatuha sarta magkabtangan ni yan security sin surga alay salamun alaikum kasanyangan no sikaam tibtum hap manamalan yan dalam surgain paghihap ka manamalan sa waktu dalam si dunya nuhut ka ang pangandaakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ang banbayu ang pangandaakan Allah duk ini ang banbayu ang pamigasan Allah subhanahu wa ta'ala tininggalan no ibi alhasil ka am hapin ni fadkhuluha khalidin. Si ko itu paasek ni kaam dalam surga ini yang tatap ni kamu dalam ni. Wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'da. Magkabtangan ni sinambungan ni wa'de yan in security sin surga alay. Alhamdulillah pupujihan duk sanglitan si Allah ya ininen janji ini pangaka wa Mesir ka rasulan malay tak bulak dunyahin tiya ni tadaw hato itibi wa awrathana al-arda duk tiya na kita pinapusakaan no Allah subhanahu wa ta'ala ini bulak dalam surga gatong bulakin bulak dalam surga induma ni ko bulak tu ta bulak dunyahin amban mi hasba'uha al-misk kasturi ini may peggenen atawanin sampai batunen sa miyan bulawan pilak diamond yayin wa awrathana al-ardha natabawwa'u min al-jannah palugalante bi dalam surgain hatinan sisiyan gaane kalagihan turat abulak dunya niya pe me lap title sikao sa miyan musu makajay pabelino pe lai gaan gene magkalagihan asa sikao na ti adilien pangurong ka Allah subhanahu wa ta'ala
inero sa amyaan, iyene kapalitnen nuhut kayos Allah, numba kayos Allah subhanahu wa ta'ala tungga tujuye. Iyo endo, dukninggal kayo, iyene mian pamigisan nila. Haythu na siya, dalam surga siya, antang-antang ni kabayan de. Fani'ma ajrul amilin, iyene ininen sa hap-hap ni tungbas, iyene may siya maghahinang mahapin la si bulak dunya. Iyene inen tungbas, mahapin, mamebegan, daakan Allah subhanahu wa ta'ala malay si bulak dunya. Demikian yang tersebut si hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar. Tagna tumpukan makaasik surga sa ilaw akhirat ala suratil qamar, magbantok si magsahayahan ko si sahayahan bulan. Taman mi sahaya bulanin. Iyan si Mesih sino ko iyan? Makasik surga siya tagna makasik surgain. Lailatul Badr, iyan si sangem initaon linda manamalan ubos. Iyan in bulanin ga na bini pinakasahaya bang diayman pa inte pagguguwa sin bulan malingkanin in sangem maniin. Kuy banda may 14 taton 15. Sayin. Pagpuas bilain maniin magsuno-suno ni. Magsuno-suno na in sahayahin. Niyan ko pa inte sahayahan potean. Magsuno-suno na in sahayahan sa tagna pinasik surga Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan ay sahayarin ko sahaya bulan. Thumma alladhina yalunahum ala ashaddi kawkab ad-durri fi as-sama'i idha'atan la yabulun wala yataghawwatun wala yatfulun wala yatamakhatun amshatuhum adh-dhahab ورشحهم المسك ومجامرهم الألوى عود الطيب وأزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. إن آدم سرقا pamalugalan pamasikan ini siya magsahaya ko bulan na ini la yabulun gini siya arakmange gini siya mange wala yatakayatun gini siya miansungi tabian jamian wala yatpulun gini siya maglura la dalam surga alay gini siya mag-elat la dalam surga alay amsyatuhum adh-dhahab suglayden amban may bulawan wa rashuhum al-misk iye pa inte mian songot de yuen mapaguan man kuit den tahinang hamut-hamut kasturi. Lagi kita tu data bulak dunya bang niya paguan man kin hobarante bawan de sa alay dalam surga tahinang kasturi tahinang hamut-hamut demikian niya amban may kayo lai ine hamut pa inte manaman ko may ud tuo iyan ko pinakketan malaihin us supaya atau iya pinakilong malaihin supaya niya tahanggot ito ine hamut-hamut dalam surga alay piung ko hamut pe songot no hamut pe ud ilien wa azwajuhum hurul ain dukka andahan de naman may hurul ain tasabut ito may an amban may sifat hurul ain ko ibang pimbahang ni man palagi ala khalqi rajulin wahid in size pamapanjarihan siya no Allah subhanahu wa ta'ala taabot siya ilaw akhirat mian same-same kuwe pamapanjari Allah subhanahu wa ta'ala Adam alaihi salatu wassalam hatinan tuo siya en umabot siya 60 diraan ila sama ennem po asta atau ennem po asta pada ta langit ien langkewan den same-same siya en kemon demikian ng si kaduwe sawkul kafirin ila nar ini pangaluhod pamudjew pamo o panundan pangaleges siya kafir magdalam narka sikap tangan Allah subhanahu wa ta'ala وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين
Qila dkhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Ininan amban tanda wa iluhuran na isa pinanduan na binoo ne pinuwersaw ene may siya kufar gay ke bang niya ko may kasigpit-sigpitan pinagluntod ahin bang niya katalew-talewan pinagkaod-hello na iluhuran siya ilagutan na may siya kufarin sa ilaw akhirat magdilemnar ka jahannam sa waktu takitin na wala ka jahannamin jamaat tumpukan siyan hatta idza ja'uha sampai tekkan sila si gawang nilay bukannya kaniya mabaya kaniya mamisad niyan sa ganiya dapat ilagutan sa banbukutan iluhuran siyan tanda pangandiyawa pangandesme siya pag umabot si gawang sin inenarkalay wa qala lahum khazanatuha magkaptangan ni sekuritinen alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Ini gake kaam katekkahan rasul. Amban kaam ngakahan kaam, masahan kaam, ini katanda-tandaan Tuhan bi, duk makita leo kaam, ini pagkaswa si elaw maininen, si elaw akhirat, si elaw ku itu ininen. Gak kami nakahan, duga kam katekkahan may rasul ke, hangkan ka makasipnar ka. Nah, ini sabungan, qalu bala, wa ay sabpa inde. Wala isa sa pinuting mo kami rasulin. Pinuting mo kami karasulanin. Amban ini na akare. Tuju kami, di na kami mag-ibadat. Tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangdagay hadjaway kami. Gamisan tinuhod. Sikwa ito, walakin haqqat kalimatul azabi ala kafirin. Sa bennal, asal bennal ted. Duk. Asta dawhat din eh. Taparuli din eh. Iyan in siksa pangurong siya Allah subhanahu wa ta'ala. Qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha ubos niya ni magpain udkhulu abwaba jahannam paasik ni ka magdalim nar ka jahannam yun khalidina fiha tattap ni ka amnu dalim ni yun fa ni'ma mathwa almutakabbirin yene pabisa mathwa almutakabbirin salat laat ni yene palugalan mi amag tatakabburin. Sila takaburin. Bang ahin gay mag-ibadat, takabburuin si Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo kapandakanin. Aahin gay ng bahayang takabbur si Allah subhanahu wa ta'ala. Aahin gay muwasih, siga niya uddur, takabbur si Allah subhanahu wa ta'ala. Aahin gay kahagad si Quran, takabburuin si Allah subhanahu wa ta'ala. Aahin gay magsadakka, bunia rupain to siya, tahinang ni takabbur. At alhasil kemon ini ibadat. Banggay hinang ni buasa takole ni ruisab iliin tanda katakabur na tuju Allah subhanahu wa ta'ala paniya iamban ini ako ito sabut iliin iluhuran magdalim narka jahannam bisan yene gaybaya asal masih ga dapat bang asal ipin asik sa masih makasik narka. Demikian nin sikap tangan bi Allah subhanahu wa ta'ala walilladhina kafaru bi rabbihim adhabu jahannam wa bi'sal masir. Si Mesya kufar inin magkufur si Allah Ta'ala pinuting mo Allah subhanahu wa ta'ala ini nanamdes asal niya siksa jahannam wa bi'sal masir duk salat laat ni yene siksa iin duk salat laat ni yene pamulian dailiin idha ulqu fiha sami'u laha shahiqaw wa hiya tafur. Apabila tineparan ni yan Mesya iliin, Mesya kufar, sami'u laha, takalirin maghuwagok atau magkilahap, ngalogok sa amyan inarkain ni. Takadu tamayyazu min al-ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuhu alam ya'tikum nadhir. Ubos agan-agan ngoyo-ngoyo rin nagasi dine yan inarkain hawa amanen duk astelonen kasobra yan astel nilay siniin si Mesya kufar so waktu tineparan ni siya asal sa agin nagasi dine ni hawa ka astel si Mesya kufar idha ulqiya fiha fawjun sa'alahum tinilaw we yan sikuritihin
Alam ya'tikum nadhir, iniga ki kaam katekkahan, aka-aka iyan ininen, pamakitalaw kaam, we mian ben na lini oras ininen. Qalu bala, paindawa isa. Qad ja'ana nadhir, sabennal, katekkahan kami, mian tungga, aman rasul, inakahan kami wede. Tawon Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakadzabna, pinuti mo kami. Iyan ayatin. Ini ko bisara Allah Ta'ala hati. Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala hati. Daakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hati pangandaakan kamihin. Fakadzabna wa qulna ma nazzala Allah min syai'a. Duman pa pinaturo ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malingkan siya yun magbobuo mian duman po to. Binoore yun. Duman to Quran pinag-akakar yun. Sayan bantuknen. Lepas, inalinan pwede lepas karasulanin. Duksinin ang banuhot labayan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubus ina manusia mag-aka sa iriin pa mian sayan do sa prinsipat den. Palamod si manusia ko ininen. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Magkabtangan siyan bang hadya kami pa ini pakale. Si ayat Allah Ta'ala si dunya tawon si Rasul. Iyan ang handak kami. Taon si Mesya ulama. Handak kami maghinanghap. Duk migas kami man may hinang malaatlay. Duk taakal kami. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Ga kanian kami hinamban may aadalam narka ininin. Kaya sinusunan no ada malangkan ginawabaran di. Fa'atarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Kompol mi siyin. Wa in siya lay magdusa si Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya gani apa masuhay. Dugay na makapasuhe. Baranin naksiru. Tanganin naksiru. Matahin naksiru. Behehin naksiru. Mian betisin naksiru. Ubusin behehin. Pinalaster. Sa Ingles, agay pa hindi to. Fa'atarafu bidhanbihim. Fasuhqan li ashabis sa'ir. Asal sa bennal teed. Insiri ang ban may aadilem. Inanarka. As-sa'ir. Gaanin niya pamabektaran siya asa o Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasupaya si makasik surga. Gaanin. Asal lumon ni ama pangurong siyahin. Wa Allah Subhanahu Wa Ta'ala alhasa siksa ane yene mian pamulian din gaanin niya pagkabekat ni. Kahaba ala ang bansi kwit din. Isiren tolang din inisab pinabalik yene mian kakwitan din duk kaisi-isihan din, duk katolang-tolangan din, hasupaya tananam mo din siksa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa idha ulqu minha makanan dayyiqan muqarranin, da'aw hunalika thubura. Demikian sikaptangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala pe, wa man yahdillah fahuwa al-muhtad, wa man yudlil falan tajid lahum awliya'a min dunihi, ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فإن الله سبحانه وتعالى gahip niya makato. Sino ba siya makatoin? Ganiya malingkanin sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Duga niya makalepas malingkanin iyero. Duk sine katoan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yanayin majakpatin. Ga niya makato malingkanin iyero. Duk sine na ilepas. Gaanin niya sa di pasampigan ni. Sa di naman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa nahshuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim. Bunay siya, tinikol siya. Si mahsyar. Tinundan, pinaasak magdalam narka, pinadeluhin ni kokde. Uwehan kan kok pinadeluhin, atau ang luwe, pag iyo mamulya si manusyain. Alhasil, gaanin niya kamulyahan. Si Mesya kuffar. Si Mesya, yan nulang pangandaakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam maturata men bulak dunia ini. Sa akhirat, luwere na pinadaluhin. Umyan bute.
bukman lantak, gema kabisaran, wasumman bisu, ma'wahum jahannamu, palugalan din inanarka jahannam. Suwakto song papegpadiin, tinambahan na isab, zidnahum sa'ira, tinambahan na isab, ebot hasupaya, yene mian, ngay gato. Dhalika jazaohum bi annahum kafaru, yihip iliin tong basden, paggain sila magkupur tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Magkupur si katanda-tandaan pinabuo ay Allah subhanahu wa ta'ala si Mesih kerasulan ni. Wa qalu idha kunna alaman. Us magpain ba siya, bahasa bang ko siya manjari tolang ni. Us ala pupud ni sa amiyaan ni siya. Ini, pinapanjari pagkay kami pabalik. Pinapanjari kasi pabalik. Pain Allah subhanahu wa ta'ala pa, innal mujrimina fi dhalali was'ur, yawma yushabuna fi an-nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Bennal tadi siya mujrim, may fujjar, may kafirin, may siya may munafiqin, asal lepas na siya. Tungan kalipasan din, magdilim narka. Waliyadu billah. Si Allah inonot, ginuyod na siya. Magdilim narka, pinaliluhin kok de luere, dhuku massa saqar. Nanamun bi, lesahun bi, yene insiksa aynin. Dhuku massa saqar. Bain Allah subhanahu wa ta'ala pe, fasawpa ya'lamuna idhil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabun fil hamimi thumma fin nari yusjarun. Pasawpa ya'lamun siyang lukinatauhan wa dailien. Wa ma siya kufar. Pagay siya muting siya si bulak dunya. Sa kinatauhan wa dawin sila man may ashab as-sa'ir. Idil aghlalu fi a'naqihim. Binataran posas si galong de. Duksarta pinatundanan as-salasil ini kadena. Yushabun iyan pangunutan panundanan siyahin. Bang tanong ko bang ni asu kinadena kelong nen sampai mian pinon ingket karena ruhap yushabun iya panguyot fil hamim inin muqaddima ilegaban daw lai dalam bohe panas in bohe ininen par hajen tumapit malaglag na inisiden kaya may ibarat turo tabulak dunya, gaya kaya bang kaya may bisita, minulia kaya sa amihan, pinainom daw kaya buhay panas, at may bohe, para hadjayin, yan dehelo aman pamangano, nasa dili sa siksa, mapeddi dok mahunit manamalan ni. Inin mukaddima pa ininen, pilhamim, asal pinalisahan daw buhay sa amihan, sabay malatak ini, men isiren, thumma fin nari yusjarun, pagpuas billahi baniyan, iknasir lai bininsana, ineggas dalam narka jahannam lai. Duganin niya, mian yan kamatay ni. Demikian sikaptangan Allah subhanahu wa ta'ala pa inne khuduhu faghullu thumma al-jahima sallu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluku innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Dina ako Allah subhanahu wa ta'ala si kamalaikatan ni dambuwa ailien khuduhu faghulluh duk ingketanon bine eddaon bine duk ingketanon bine inaaninen iningketan tanganen karuring kepa bu ilangag damikian betisnen ilangag pito hapkelong ne at hapbuon buonan ne khuduhu faghulluh thumma al-jahima sallu thumma al-jahima sallu pagpuas bila ang banin narka jahannam pasya kon bine pagpuas ang banin dalam narka jahannam thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an fasluquh pagpuas billahi ang banilian papilihanon bine silsila kadena dhar'uha bang tinakes-takes duk sinukod 70 dhira'an fasluquh 70 asta iyan intahaan kadena ilian fasduku sedang buat pa inte yan tafsiran pinaasik ang banbuli ini pinagua
amban ini buun-buunan ni. Innahu kana la yu'minu billahi al-azim. Matan ted in ilay la yu'minu billahi al-azim. Gaya magkahagad si Elew. Akhirat, gaya magkahagad si Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya magkahagad si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gaya magkahagad si kitab-kitaban pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala panutok ni Quranul Karim. Ye iliin sababan nin. Ye iliin sababan bangway si iningketan ni sa ili. Bangway ini si yene pinasak magdalam narkalay. Bangway ini si iliin men kinadena. Demikian nin palanggungan sa agama Islam amban may unsur abwabul jannati wa abwabun nar. Yene kagawang-gawangan sin surga, do kagawang-gawangan sin narka. Ngeddo kite do pengsiran si kaisale. Tasabut na si dok ni asal hadis ngaka ni 8. Hatinan in gawang surgain 8. Gawang surgain 8. Sumagwan niya pa inte amban me furu atau anen ano sa amian. Ko tasabut si me kahadis-hadisan usab sa dili madilian. Amman hadis Abdullah ibn Umar بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. أما عمر بن الخطاب كنا رضاني الله سبحانه وتعالى بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبتنا ما منكم من أحد يتوضأ gani ang bankaam dambu ang bankaam yun bang iye mag-ayil pinapahapo na pag-ayil nin fayusbighu al-wudu thumma yaqul puwas billahi ang banin pag-ayil nilay ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabu 8 bang iya magkabtangan ni magnagsaksi sa Allah subhanahu wa ta'ala hatinan yan duwe asyahadatayn hinan tasabut wa ni malainkan nin ilukan ni Allah subhanahu wa ta'ala tudyo iye yene 8 gawang surgain imban-imban na isiyan ini miyan palabayad ni bang papap ni pag-ayol ni demikian si hadis yene Utbah bin Ghazwan في حديثه في الدنيا والجنة والنار وقال ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مصراعة 40 سنة وليأتين عليها يوم وهي قزيز من الزحام. Ini nando sapay tamban tanda. Demikian nen iyan siluhahan nin 40 tahun pa inte yene men inubas luhan gawang pa inte sin surgain alhasan niya gawang pa inte surga alay iyan ko kapandakan hadya men madmun sin hadis day hadis masuno amman hadis sahal ibn Sa'd radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون. Demikian ini ndo isab tanda wa niya inagawang man dalam surga gawang pa inte men surga inalenan ni Ar-Rayyan inalenan pa inte ni Ar-Rayyan tasabbut isab wa qad yadkhulu al-muslimu min tilka al-abwab kullaha yani me gawang tasabbut walulay duk ina pa man kagawang-gawangan dalam surga alay ni amban me muslim taasak ni inkemon ni adambua do ni aduero to antelloro سأنيا بن مسلم تعشقني إن كيمن كون حديث عائشة حديث إن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق الزوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عباد الله يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان
ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم. Ina pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sine-sine makapagnapaka dua bayu aman pangartaan. Dua bahagi aman pangartaan. Dua bayu aman pangartaan sa amyaan silalan Allah subhanahu wa ta'ala nudiya min abwabi al-jannah. Niya ni ngalinganan iya amban tiap-tiap gawang sin surga lay. Ya Abdullah, hadha khairun. Okay, o ipon Allah subhanahu wa ta'ala tiyan in kahapan nun. Pamangkana min ahli salah bangkanian nin inaainin pa sa sambahayang makaasek ye billahi manin wehang kan sayen o pinain iman pa asikan ni atawanan niya man may babus sala bagay niya amban me makaasek surga ga abutan makasambahayang ga abutan makasambahayang sa makasek ye surga kung pwede mag happen sa zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sa zaman dambua pwede mian bono elaw ko di ilaw miyaan makapag-atubang siya pag ko'y mainiinin magkapag-Islam iya sarta mati sila ng Allah subhanahu wa ta'ala danan umiyam Allah subhanahu wa ta'ala atau say Allah subhanahu wa ta'ala yaliku bijalalihi subhanahu wa ta'ala wa ipag makaasek surga iya na duwangan iinin tabaw na uwan na diilaw pag ko'y mainiinin iya sa papagat makaasek surga iin naan sininin nahanggan ko ita sa butilay pag iniya mas makaasek men surga dumain pwede man ibabos salah sa may siya apa sa sambahayang nuklabinin asal kaumabutan siya khitab taraak na ho siya dukniya lugal de asa makapagsambayang us ng bahayang siya bilay manin pakasik siya mian surga man inibabos salah ininganan sa mian damikyan sinisini aman may magluwaslung sa bilay sa paasikanen sinisini amban may magpapuwasi bilay sa paasikanen aman babur rayan si Mesiye amban may magsasadak ka ilinganan di sa siya pa na ingani ka magsasadak ka ito ni gawang bin yan na majakpatin sinaksiyan mian Rasul sallallahu alaihi wasallam arju an takuna minhum sinaksiyan Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ina pa in Abu Bakar as-Siddiq si waktu tasabut Rasul sallallahu alaihi wasallam yan na may kagawang-gawangan sin surga ina niya makaasik surga amban kaya man gawang lay inakahan Rasul sallallahu alaihi wasallam pa ina na'am masiniya arju an takuna minhum asiko pa ina kao amban ina mian siya iliin iyan amban ina mian kagawang-gawangan sin surga niya pe paimante ko Pagkaya tasabot pa sa hadis lay 4 kaya taon lime. Niya ang bab sa kalime al-babul ayman. Sila akhirat kung natasabot yan si hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu taha manamalan yan hadis to niya ni ngalingan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pa inne ya Muhammad adkhil al-jannata min ummatika man la hisaba alayhi min al-bab al-ayman. Okay, pa ini Muhammad pa siya kung amban may umat no yan may siya niya pagbistayo no amban kanawanan amban ini kanawan alhasil niya gawang surga babul ayman si siya makaasik surga ga niya pagbista iyan tinartanto mian si siya iriin damikyan nin niya do isab amban may tasabot si hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam may babut tawbah damikyan nin mian babul kadhimin al-ghayl siya makakingkiman amanin niya gawang bila manin hasil bangkyo makakingkiman amanu gikyo makaama pinaasa kisab kyo pwede billahi amban ilin niya isab aman may bab al-afin anin nas niya mian bab ar-radin subukuan may kasinduhan may abwab niya aman may adilla pan may kasinduhan may daifa sa iyan kung may tasabot anuhin man may pasuno sin bab
لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا تثبت حديث يعني قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، فقال مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقد صليت فضربني برجله وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني من باب الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. كنا تثبت بنت حديث يعني قيس بن سعد إنين أما أن دنا كنا بنت بي بس رسول صلى الله عليه وسلم يخدمه فقال يعني من نبغى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا بين بني رسول صلى الله عليه وسلم سنوغر بتسنه هنا ويا بنت من صليت هذا سنوغر بتسنه وقال ألا أدلك على باب من أبواب الجنة إنما بايا كيو أكهانكو أم بن gawang-gawangan surga lay. فقلت بلى يا رسول الله فإني فالرسول صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Demikian yang aman bab sin surga lay babul walid. Bab al-walid. Yene mi an gawang sin matattoe. Yene mi manusia magpapahap si dua matattoe ni. Yinin. Kaya ta riwayat Imam At-Tirmidzi si sunanne dami amban hadis Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala anna rajulan atahu faqala inna li imra'atun wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha faqala Abu Darda sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walidu awsatu abwabil jannah fa in syi'ta فأضئ ذلك الباب أو احفظه. وربما قال سفيان إن أمي وربما قال أبي. يأنين وإني باب الوالد كون تثبت فإنت ين من أبي الدرداء نيأتك كالله سيه أبوس فإن أنداكن دين أكتيمانا وإناكو نفإن أبو الدرداء تقليك رسول صلى الله عليه وسلم فإن ammain atau matattoin aw satu abwabil jannah. Yan naman may an hap dusab palugalan din atawanen ini kagawang-gawangan dalam surga ay aman may bab alwalid. Pa in syi'ta bangki wa pa in mabaya fa adhi dhalik lepasun in iliin. Lepasun in alhasil men andan dak men geti ni mana? Bagi bang way painte mian paliharaan ilian tuhutun inaanon. Tuhutun yene mian inaanon. Alhasil tu sito palangkungan sa agama Islam hati kalabihan pangurung Allah Subhanahu wa taala tawanin kapatutan pangurung Allah Subhanahu wa taala si Mesiye yene mian matattuehin. Demikian ang bab sin surga lay babut taubah. ويتثبت حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة 8 أبواب 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه. Kepandakan khulasa sin hadis tu si surgain ni apa ini walu mian gawangnen uspituin tambel dambuaru geiba inte ne mian matambelin babu tauba. Duka pilmi yene mian gawang ini sisine baya magtawat tuju Allah Subhanahu wa taala masih lukas malengkan mekene tambel bang ne pagua yen elew naman sa depan sa mian hatinen tanda wa kinyamat ne wa Allah Subhanahu wa taala mian in dunia ini. Palinda kita palanggungan sa agama Islam si in abwabun nar kagawang-gawangan sin narka. Bain Allah Subhanahu wa ta'ala wa inna jahannama law maw'iduhum ajma'in laha 7 abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Bain Allah Subhanahu wa ta'ala matan teed asad jinanjian sa enkemon duknia na asal waktu pamaasikan siye siguro siya laik diam nakajahan laha 7 abwabin niya 7 gawang panagami Allah Subhanahu wa taala us gawangin duman ko gawang pa in surga
gawang narkain pariyawa yey en bantuknen obus mas yene ang bandiyawain ien tamanan mahunituk masigpitin tiap-tiap tambua gawang lay kanya-kanya duk yene sa amian isine aane sine manuhut koy gawang ilien bila pa asikannen sine nga hinang ko ilang mian pamagasan Allah subhanahu wa ta'ala lay binagbahagi-bahagi sa amian si gawang pituulay si gawang mian pituulay wa tufattahu abwabu jahannam li ahliha 'inda wusulihim usilukahan ne yene in narkain si Mesiya makasik narka si waktu tapit ne kuan si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala tasabbutu ita dahil wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara demikian si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala walladhina kafaru biayatina hum ashabul mash'amah alaihim narun mu'sada yene Mesiya magkupur si Allah ga magkahagat si Rasul duk si katanda-tandaan Quran pinabuo Allah subhanahu wa ta'ala hum ashabul mash'ama iyan amban men pengseran amban bibangan ashabul mash'ama alaihim naru mu'sadah ubus siya ini naman may ashabul mash'ama niya narka murung siya Allah subhanahu wa ta'ala tambel inete mian bangkyo maghinang bangbang inebutan dia odiata Allahu akbar iyan pamalugalan Mesiya Mesiya kufar atau siya manulang syara Allah subhanahu wa ta'ala tinambel pe ilak natanunuro bangsa ingge panasnen niya wen kaldero ku itu siniputlu napanas manamalan imagine iyan may palanggungan sa agawang Islam naus gay pet am gay tagi es inimagine malay dalam narkain tinambel pe demikian si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala innaha alaihim mu'sada bennal teed yene Mesiya mi an ana dalam narkaalay tinambelan gawang si bisan do mabaya ngulette pagwa man dalam narkaalay gayru sing gumua pi amadi mumaddada busi en dalam yene mi an narkaalay pinabigtal hasupaya tananam talessa wede yene siksa amban Allah subhanahu wa ta'ala hin duga na niya talas sa wede amman rahmat duk asi Allah si waktu iriin wa abwabul jannati tughlaqu fi Ramadan esebte palanggungan si agama Islam ini kagawang-gawangan sin narka ininen tinambel Allah subhanahu wa ta'ala si bulan Ramadan sumay sa utsa-utante bipinannoan duk ibadat duk taat tuju Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita biligtas gene luka pabalik si kita biyene ilian si kaptangan panghunti Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu idza kana awwal laylatin min shahr Ramadan صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار ثم يفتح منها باب فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة يئن مئن sesa panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ni paasik imron Ramadanin iningketan ni syaytanin tinambel ni kagawang-gawangan sinarkain gay na daw iluka-luka iyan us ini ilukahin gawang sin surga ubos si gawang sin surga alay gay ni tinambel Allah subhanahu wa ta'ala us niya na maglalingan nada munadin ya baghi al khair may kaam mamasin na men mahinang pahapin pito ni kaam, tiya ni, waya bagi asyari, may kaam maghinang malaatin, harihanon binayuan, magtaubat ni kaam, kulanganon binayuan, pagge si Allah inin, si oras inin, walillahi utaqa minan nar, asal niya ipon Allah subhanahu wa ta'ala, pinaligtas, pinalapas wan ang manar ka jahannam, si kahawa sangim in, bang painisap kita, pinaniyaw Allah subhanahu wa ta'ala, amban, yene, men pinaligtas Allah tabaraka wa ta'ala si, mian kahaba, mian sangim lay. Last, palanggungan sa agama Islam, sabut ko yene abwabu an-nar niya pito min tasabbutu ate man laha sab'atu abwab
niya pito tasabot yan si tafsiran tasabot to Ibn Jurayj. Yan pito abwable si kaisa aman may babne mian jahannam. Magsabi ko alin niya aman may babne lava, niya aman may babne hutama, niya aman may babne sa'ir, niya aman babne sakar, niya aman babne jahim, niya aman babne alhawiya. Pito ininen iyan pa ito si tafsiran Ibn Sinakoyan Jurayj. Demikian nen tariwayat tu isa mian tariwayat tu Juwaybir at magkaptangan Juwaybir amban si Dahhak si kaptangan Allah subhanahu wa ta'ala laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'um maqsum. Si mian pito sinabot pa inti Juwaybirin amban si Dahhak ininen si kaisanen babul Yahud, si kadwanen babun Nasara, si katellonen babun lisaibin, lisabiin. Yung magsusumba pa ito may bituon lo. Si kaampat nen bab al-majus, magsusumba sin ebbot. Si ka menlimenen iniko miyan. Si kalimenen bab al-munafiqin. Si ka pituonen bab al-mushrikin min al-Arab. Al-mushrikina min al-Arab. Atong wahum kufarul Arab. Yan may siya magkufur may bangsa Arab. Obo si ka pitunen yan bab li al-muslimina min ahli tawhid. Niya tinartanto si Mesiya ahli tawhid. Irisinan daw siya pinaasyak pa ito magdalamin ni narkali. Pagpos bila yung baniliin bang lisin siya pinaasyak ni surga wa Allah subhanahu wa ta'ala intartanto si Mesiya mian ahlut tauhid walo mian pito tasabutte amban kagawang-gawangan sin mian narkain o suwalo sin surgain ambanian palanggungan sa agama Islam nektib na kitabi taman ininen yene subjecten bi si pasalan al-fawzul azim wal khusranul mubin insyaallah subhanahu wa ta'ala bang niya pe mian oras pabalik niya pe yene continue na ininen biidnillah subhanahu wa ta'ala bilang paeseb si kita bikemon si sumumiyaan insyaallah subhanahu wa ta'ala niya bisitata bi mian ngurungan kita bi amban yene doktor tabi kalasahan Madinah al-Munawwara ko yene doktor Bayan Ansaw Yaqin iye ngurungan kita him bi idnillah subhanahu wa ta'ala sumumiyaan in mawdu'un tarbiyatu al-aba'i tujaha al-awlad. Yan pagtarbiya matattoe tudyo mian kaanakan ni. Tudyo kaanakan ni. Yahin mian topic yan dambuwa mian doktor tele insyaallah subhanahu wa ta'ala abanganon bikemon duk mag mian i'lan do insyaallah subhanahu wa ta'ala mian dambuwa moderator ten ko ustad atau Sheikh Sibian sawal sukur pos bilay manilian mako ko kamapan si kaam duk labinin ni kampunan si Allah subhanahu wa ta'ala mangpain inikemon lugtu tebilay tahinang duk mian tabettad sa timbangan amal tabi mahapin taabot sa ilaw akhirat puwas bilayang baniliin wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.